آئی کرنے مقاومتس پہ پتہ تم زمین بوش یوان کرنے دپان تمن کیا ودان یقرؤون الصلاۃ من نماز پرن والن من زبانی زبان نماز پران بسم اللہ الرحمن الرحیم تمنے من شامل یقیمون الصلاۃ زانان کہین اگر یقیمون الصلاۃ سمجھ آمت تیل بلڈنگ زمین پہ وسط انسان سن جسم مسلائن یا انسان سن جسم پور دنیا پہ حاکمیت کریں کہیں تھزر تو بجر سمجھان سوائے رضائے پروردگار عالم سوائے رضائے رسول محترم یل یم اس حاصل گژھن سچ سون بجر تو تھزر سون عزت تو آبرو ات ونان قیام نماز کرن ونکس تہ اگر تھی وچھو ونکس استقبار تتھے پٲٹھۍ کھڑا ات پٲٹھۍ کل استقبار مقابلس من آو کل ایمان امیر المومنین برز الایمان کلہ علی شرک کلہ ات پٲٹھۍ کل ایمان کل شرک کس مقابلس من تتھے پٲٹھۍ آز تہ ایرانس من ات علی بیٚیہِ یس کل کفر کس مقابلس من کل ایمان بنت مقابلس من کھڑا لہذا ونکس اگر علماء اسلام یم امام پوش خاموشی ہن زندگی اختیار کرت ولایتس یا ولایت فقی امن کرن اہد بجت تو تھزر کرن بیان امن کرن مدد گویا کہ ام خوش کران تیلے وقت کس نمرودس وقت کس سامریس وقت کس یزیدس وقت کس معاویہس ام تم سی دل خوش کران کیا ام خاموش بہت یم سات وقت سامری موسیٰ مقابلس من یا وقت یزید حسینس مقابلس من یم علماء امام پوش تم وقت تم خاموشی یسان کریں ام موجود کہ اس گشن جنگ کس زدس من یم کہین لہذا تم اس تنویز خوش کران معاویہ تم اس تنویز خوش کران یزیدس تم اس تنویز خوش کران پنس وقت من سامریس وجہ کیا ہو کہ تمن اوس ایمان حاصل کین تمن اوس حقیقی معرفت امیر المومنین کین لہذا ونکس تہ عالم اسلام درمیان امام پوش علماء موجود یم خاموشی زندگی گزاران چاہے تم عربس مچ بہت چاہے تم قطرس مچ بہت چاہے تم کن تہ مسلمان نو کس ملکس مچ بہت مگر تم چھ کران خدا خدا تعالیٰ سندس رسولس پنہ امام پنہ بیان ست خوش کہین تم چھ خوش کران وقت کس نمرود نتن یاوس یا وقت کس شیطان بزرگ ڈونلڈ ٹرمپس تم خوش کران کیا تم چھ خاموش تمن آو رات ٹرمپ صاحب تہندس ملکس من دتنک ونان بس ات بہترین علماء کران فارمولہ یہ سب گاؤں یہ عربچ حکومت عربچ حکمرانی سہ گاؤں کم خاطر امریکی خاطر یم ات یوت دود ہیوان پتہ ام سن امن ٹھنن کران دگ دود ہیوان تیتس کالس چھس تراوان کہین یہ عرب یہ آس پتہ دتاس کیلشیم ڈوز گو تیار ادس بیٚیہِ ہیٚکہِ واریاہس کالس اسہِ مدد کٔرِتھ یہ امے آیہِ مگر بظاہر امام پوش بظاہر ونکس کلن پہ تھوت سہ لباس یا جسمن پہ لگت سہ لباس اس بظاہر باسان یہ پرہیزگار یہ نماز گزار حضرات
یہ ہسا یقرؤون کس اعلیٰ معیارس پہ یقیمون کس ون بکین یقیمون الصلاۃ تم آسان یم معاشرس من مداہم بنت ونکس ولایت فقی تو بالکل تتھے ات پہ امیر المومنین زمان یا ات پہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن زمان یا ات پہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سن زمان ونکس وقت ولی امر مسلمین زینب بنت پرت ملکس مز پھیران تشہیر کران کہ حقیقت یزیدیت کیا نمرود کیا یژان وقت یزید کیا یژان مگر اکثر ممالکن چھ بالکل یہ اثر کران کہ زینب بنت پھیران ونکس ولی امر مسلمین کیا ضرورت اگر اخ ہاں کرے وقت علی ونکس تہ ساری ممالک ین درکنار کرنا اور مگر چونکہ اگر ہاں کرے یزیدیت نمرودیت گھس تم تتھے پہ حکمیتس من اس انسانیت اصل لباس وہ صحیح اتارن بلکہ اتارن آمت انسانیت یہ ننگ کرنا انسانیت نام و نشان روز کن یم سات رات تھی وچو زدو یا ترے دو پہ ڈونلڈ ٹرمپ آو عربس من تھی وچو تم سن استقبال کت پہ کرن فیس بکس پہ آج سورے آیو آسان یت پہ برہم بادشاہ پکان تمن دو سائڈو آسان نوکرن اخ بھیڑ اخ لائن آسان آمت بناون یمن مز تم پکان پتہ تمن واوج آسان اتھس من سرکاری واوج پتہ تم آسان گلوان تم تاکہ ہوا میل امس مزمس حصص مز پکن ولس بادشاہ اتھے پہ رات یہ ڈونلڈ ٹرمپ نمرود وقت بلکہ شیطان بزرگ پکان امے عرب من یت عربس من پروردگار عالم سن مبارک گھر امے من پکان باوجو بدلو اخ بہتر استغفر اللہ اخ سو انتظام آمد کرنا یت کن وچت انسانیت بلکہ انسان حقیقی انسان وہ زار زار ودان میں سوس مین دن تت کھڑا میں کت پہ ون سوس عربچ کور یا سوس کا بدل نہ یمن مس آمت 27 تم مس واجن آمت ان یمن ساروی کھت زیوت مس تم بہترین مس تھاون واجن آمت یمن مسس کش تہ ہیکے واوج ہند پہ نیرت ڈونلڈ ٹرمپ شیطان بزرگ اس بادشاہ ست مز پکان اور یم زن آس پنس کلس گنوت تت پہ سہ مس کران گویا یم تمن واوجن ہز صورت کران اختیار کہ اسا آو اخ بوڑ بار نمائندہ زمین پہ اللہ اکبر کت زمین پہ یت زمین پہ حضرت ابراہیم بے تحاش قربانی پیش کر لہذا ضرورت مسلمان ونکس تہ ہوشیار گھن اگر ون تہ مسلمان ہوشیار گھن ان قریب آس وقت بادشاہ سن بادشاہت روز نا یہ کس خیال تو بادشاہ تھوان امہ موجود وچو تھی سیریاس مز تو وچو تھی آج تمس یمس ملینن مز آمت تھوان انعام اگر سہ امس گرفتاری کر یا امس مار امس بدترین لیڈر سن اس رات یوت استقبال کہ امس ڈونلڈ ٹرمپ پان بوس دیوان یہ کیا ٹھہراو گڈ ظالم کرو کھڑا پن جائے مگر وہ ظلم چھ اس مقابلس مز کہین اس گھس روزن بت حضرت موسیٰ اس گھس بت روزن حضرت عیسیٰ اس گھس بت روزن حضرت محمد مصطفیٰ اس گھس وقت علی روزن بت اس گھس امام حسین بت روزن کہین اگر یم ساری بڑ بڑ امام ول تو بڑ بڑ ابا کبا ول روزن
پتہ گنن گردنن تان پن دج یم کرن اس کین اس مقابلس مز کین اس مقابلس مز اگر کوچ وقت علی حضرت سید علی خامنہئی مدد علیہ صلوات لہذا ضرورت آخری الفاظ من کر پن بیان کر تمام ضرورت ونکس جوانن میڈیا کرن استعمال تت پٹن اور ونکس پور سامراجیت منو پور یزیدیت پور بدکاریت اس ونکس میڈیا پہ اسلامس تو وقت کس نبیس خلاف یا وقت کس امامس خلاف تتو پاکی وور جوان تیار روزن میڈیا چلانے خاطر کہ یم گھن میڈیا پہ تیت یور پن تم پروگرام پیش کریں یم امن مقابلس مز کم سے کم اہندس مزاحمتس مز اہندس ات ظلمس تو استبدادس کم ہیکن کر سان ذمہ داری ونکس ایران کس رہبر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنہئی مدد علی سندس مدتس میں سارے مسلمان پن پن ایکٹیویٹیز انجام دیں پن پن عمل دین متعمل تہ بنن متحمل تہ بنن عمل تہ کرنے اور عملن سۭتۍ سۭتۍ تم ذمہ داری انجام دن یم اس ونکس پنس رہبر معظم سند طرف آمت پور مسلمان دن لہذا ضرورت ونکس جوانن پن پان سنبھالت پکناؤن تقوی الہی تہ اختیار کرن اور تقوی الہی پتہ تیت اخ نظام کرن قائم کہ گھو میڈیا پہ پن بہترین تم پروگرام تراؤن یم کہ ذریعہ سامراجیتس محتور جواب ہیکو دت سن علماء گھن سہ کردار تو سہ بیان چاہے سہ جوان پہ آسے چاہے سہ میڈیا پہ آسے چاہے سہ گھر بہت تم آسن فیس بک تھرو یا ویڈیو پنہ ویب سائٹ کھول یوٹیوب ذریعہ واتنوان لکن تین تم پروگرام تراؤن یم کہ ذریعہ وقت کس رہبرس وقت کس حاکم اسلامس مدد ہیکو اس پنہ طرف کرت یہ سون ذمہ داری ونکس اس جوانن ہند خالی یتھ یوت کہ اس روزو محدود دیگر مسلمین پہ کہ اس بس نماز پڑھن زبانوں ست یہ اخ فریضہ الہی اس انجام دمو مگر امیک قیام اس کرن تم وز یم وز اس وقت کس علی حضرت سید علی خامنہئی مدد علیہ پنہ زبان ست پنو اتو ست پنہ کردار ست زیادہ کھت زیادہ ہیکو مدد کر پروردگار عالم دین اس ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنہئی سندس حکمس پہ عمل کرنے توفیق پروردگار عالم کرن سنس رہبر معظمس دنیا من سر بلند پروردگار عالم کرن رہبر معظمس دنیا من عزیز تر انسان پیش پروردگار عالم کرن سنس ولی امر مسلمین سن تم دلی مراد پور یم مراد تم دنیا من گوس امیر المومنین حضرت علی سن نظام قائم گھن تر نظام قائم کرنس من کرنس پروردگار عالم مدد پروردگار عالم دین اس پنس رہبر سندس حکمس پہ عمل کرنے توفیق پروردگار عالم کرن سان عہد سنس امام ظہور خدایا بے کر تسند دیدار ست اس گنہگار مومنین چشم پر نور خدایا تم چشم کر عطا یمو چشمو ست پن وقت ظہور کرت اس پہچانت ہیکون پروردگار عالم امام سندس رقابتس من کفر و الحادس خلاف جنگ لڑان امام سندس رقابتس بت پٹن سرکار سید الشہداء پنن شہیدن اوس تلان خدایا سو تتھے پٲٹھۍ شہید بنت پنس وقت کس امام سندو اتھو سان لاش تلنک توفیق کر اس تم وز عطا کی یم سات سون رہبر سون وقت امام سو سون اگر لاش تلان امام سن دربار گاہ خدا قبول خدایا سو وقت کر اس نصیب خدایا وقت امام کرنا اس راضی تو خوشنود پروردگار عالم کرنا اس حقیقی بندگی نصیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر